Hindi pa kumuuli. Magdala na ko yung pasalubong sa kong pamilya. Boss! Palitan ko ensimada. Nah, wala mi anak. Wala may ensimada? Wala dyan mi anak yung simada. Sulay hari pikas. Hardware ba ni boss? Nat. Sulay hana pikas. Naalagi na. Naalagi na. Nakan hardware? Kano sa pamana ensimada ng hardware? Abing tula mes. Nan! Ay! Usay kinahanglan niyo, boss? Ay, kuan, ganang, wala, hani ra ka, tatambay ra. Aw. Singalan ko na nang. Sure man ka boss? Kung wala. Ay, wala. Oh, sige. Balit ako ginsay mada, Pila magkabok, sir? 15 ka buok. Sige. Pero, sir. Sir, bayad mo, sir. Ay, kuod. Sinsya ka ayaw ko. 5, sir. Ko, salamat. Ay, unsa mo tunituyo ni mo, boss? Kanihar sa kagtulog-tindog-tindog ka na. Ginsay mada, 15 ka buok. Ay, belat. Sa mada di mo gipangitan. Nahurot na. Alas atong gipalit niya itong gipalit ka ron. Kung gagaing daan. Sa kurikan lang. Last na to. Total na naman sa kuhan Papalitan naman ko og kanang lansang. Lansang. Na, wa na ra ba sumilansang, boss? Kung na mo ginsay mada, Na, boss. Last na to ganyan. Ito yung gipalit. Mura to. hardware, wala lansang. Sulaya pa naman yung pikas, boss. Basig na ilansang sila dire. Sa butika, na lansang? Wala ka. Sino ba? Oh, sulay lang. Na, buta na. Sige, salamat. Lima. May buntag. Papa. Boss! Oh, sama. Palitan kong gansog sa Ay, sakto na itinimbang daan. Sige, kilo na. Oh, ben mo. Yes, salamat. Sunod na po. Gusto may ato. Lansang Ford, isang kilo. Sos ko ginoo nga, nung wamang ka nagsulti ganina. Nahatag na nuna ako atong impalit nga bata. O, nanay mo lansang? Oo, pero next time, sayo-sayo kay last na to. Sige, salamat. Sige. Oh! Di ba na ilansang? Sakto ka, boss. Dangag rasub ko. Siguro. Kaya na. Sa bikiri, walay ensimada. Sa hardware, walay lansang. Pahilanat man yung tindahanan Siguro. Ay, sakto. Mapayat naman ko paracetamol kay gaskit ang ulo. Oh, unsa? Sabi ba? Ay, wala ra. Hari tayo. Ay, kabalo na ko. Boss, papalita ko paracetamol. Prestamol? O katong tambal. Kay kabalo dyan kong tambal na? Wa kitag sign anang ibabaw, bikiri ni nga Ito, no, kay mga pan ng tutin mga balik ya. Ay, dili! Supas! Ah, sige. Sorry. Muna ni. Wala dyan ko na sipet. Ani muna dyan ni. Oh, unsa imo? Paracetamol. Prestamol? Oo, paracetamol. Paracetamol gibidangan ko ni ma? Wa ka kabasa ng hardware na? Ay, tuod, no? Hardware. Hindi ba ito paracetamol? Sige na ka na! Sorry. Kaya mo magkukuog butika. Kaya manhiito. Butika, hardware mo yan. Hardware. Sorry. Aw lagi, pagtarong kay dagabson sa ulo mo, wa nga kag! Papalitan ko og paracetamol. Paracetamol? Oh, 5 kabok. 5 kabok, sir? Oh. sir. Dara sir, paracetamol. Oh, sige. Salamat. Ay, balik ka. Mo palit og paracetamol. Ay sus ko ginoo, last na tong
Di ba ganina ra kahanik tinindog? Ngano wa man kagaingon ako nga mupalit kag prestamol. Kitang buti ka biyan eh. Naumsa man ka? Buti ka na? Ay sus Ginoo pagkadangag ba di nimo? Asa ko nga nadapit ning makapalit pa ta og paracetamol? Karong mga orasa pagpaabot na lang dira og nay magasuroy prestamol basig na imula ba ito dira? Paracetamol? Isuroy? Oh! Adi na siya kumutuon mo, binuangan sa mo ha? Ayaw ko. Alam di ka kapalit og prestamol. Pinay! Balot! Paracetamol! Oy! Tara! Pinay! Oy, takupkon. Kanang balot ko, balot. Iba ka ko. Balit ako paracetamol! Paracetamol! Sa ulat sa kay unas lang duwa. Sa ulat. Lima ka balot ko. Sige. Salamat! Balit ako paracetamol? Asa man anay? Kaning tibuok o kaning buak? Paracetamol! Paracetamol! Papalit ako paracetamol! 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 Le. Naaka na eh? Hardware? Pati ka usap Gino, sa pag-usap mo. Si Aji Watson malamig paloon. Le. Tutuyo ni mo boss. Insimada? Kinsi ka ba? Ari pa man magkutog. Ganyan sa kagtulog tindog ana. Ah, mumulit ka. Ay usa mo tutuyo ni mo boss. Ganyan sa kagtulog tindog ka ana. Insimada po? Tino mo mo palit niya, lasan naman to. Hardware? Finance lang? Sulay ako. Ay, wala. Oh, yun. Sakto to. Tagpon. Ansi! Asa mo si LJ? Bikire! Wala supas. Wala yun sa wada. Ano na ika? Hardware mo na ito manhiito ka po sa itong hardware? Sorry. Ito, hardware. Dito hardware ka po yung hardware. Butika? Butika, wala hardware magiging. Yung Play. hardware ko yung hardware dahil butika. Gaple. Paracetamol! Papalit ako paracetamol! Balot! Paracetamol! Paracetamol! Sige. Sige, tesa. Natago man si Papart ng balde. Natago po siya ng balde.